TV. Mubango jwa nkatha cietu ureteri ni Solution Sacco. Ikambecha na Solution Sacco kenda wongera muthitho jwaku no urugurire mwana oku ipo junior account kenda ija kumutetheria uturone bwa ruju. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Iwega mutegeri wa mubango jwa nkatha cietu ntukamuthaja narua turiungite nterene cia mwiteria ara tucemanitie na mwekuru umwe uri withiritie gikundi-ini kiria kiambiritwe ni Madam Margaret na baya na nkuruki ekuru 30 aria bethirite bagwatanirite amwe na gutigira ati ni bakwaraniria na kuona ora bomba kwithira bagitiria na mbere uturo bwao na njira iria yagirite atugwatanire na mama twire marito jawe marito jaku wita wati oni mbetagwo Catherine wa Julius uria oikiki kundi-ini kia kuruntigwa kiki tuwatithia ni Madam Margaret kuma mwiteria school na ndi batu turia kuruntigwa twina mantu maingi jara tukuona jara tukwithirwa twikurukira rira twatinda atigiri mukuru wakwa kuma 2009 ngurukirite mantu ni maingi sana bumwe ora mpombikia kwendekia tutethio turia kuruntigwa tu ipotetherwa ni thirikari mantune ja kwithirwa ndira tukwenda kwario ntukana ria tukwitania kirine kuru babangi batwi tukirita kiri antu babangi tutikuona tanto na turita batwi tukariteka tutikigwa tunganiriki mantune jara tukurukira lakini ndira Madam Margaret atugwatanirie turi kikundi kiki kuruntigwa na kuruntigwa twaeka kakundi ni mwaka iri thiri itwakare twicokanairia kanyo na tukaigwa teka turi amwe turi kuruntigwa na kuruntigwa endi itukurukirite kimantu amingi muno tumbikia kwenda thirikari tutethia muno rira batu tutigirwa u tudeta gwekara weteta kuriungira musore kura kuretanagia nwe nontu mwekuru uria we na kwithirwa ena mwene kana antu babangi benene ugoka karate kwa wetete mutunya mukuru owe owa twina ndi tukaigwa twina challenge nyingi muno tonga uria tukwithwa twikiona mwathani aria mwena atwi tiatumba kwitetheria kimantu jau indi itukuromba mwathani atutethie na thirikari yetu itutethie uju riria batwi turi kuruntigwa na kuruntigwa ta kuruntigwa muno kaingi bena challenge nyingi sana nontu riria atigirwa atimenya kwirugira ate asioka mutana murumia kana mwekuru mwana wa murumia arumutire tonini na wangi omba kurega inya kurumwa au na stress ikamwitia omba kukuja nga inya haraka sana ikururia mantu jaria kwithirwe kurukira ona kinya twingwa turia kuruntiwa nontu inya twina ana obau betu na no tu ba inkari tukwabera beja mana batwi twira inya twingwa tukwithwa tutina kantu tweta kubarombe tukuona teka bate kugwa boya ga tukera mwathani ndi atutethie na twiromba thirikari yetu muno yomba kututetheria twithairwo batu twina kintu kia kututegera turia kuruntigwa ni kenda rira tutigi na ria muntu marite kwita kuriungirwo ngi akethairwo yesigagwa kaita mwekuru na muno mamwigita riria muntu atiga mukuru tikabutha bwe ndi bwae kana mukuru gutigwa ni mwekuru ni untu bumaira kethera ni mbajua nuntu bwakarika ntu kwimwe ntu borere awe rukiri ugokira utina muntu na muntu ambere anto kwetherwa kwino rito muno nontu uswaga witega ndeje kana witega ndeje ugo waswa inya kuita muturi okura burari no close muno au ou ukona ati ukwigwa ugo wa mathina jari ukirwo kurukirite kinya riri ukwenda kuthithia ntu utikumba kuthithia kweta kuswa muntu rombo kutethekia utwe na ndi ukona kaba ocio umirie na kuswa mwekuru ure bomba kwaraniria nwe either no ria wintigwa ta gugwe bukomba kusia untu bura ukari nabu na ndi antu itethero kwino rito muno bumwethera no tigiri kinyana ta baba weta kuwenya kuikantu kwenda kubanenga kana bukwenda kuthithia bate kuigwa bariona teka kwibio ugotigiro na bintu bibinge muno inye bibiethe bakwenda kuria na ukwenda ugwa kujukio batunya baria antu bathithiria bo na kuntu
na ndi twethera twina challenge nyingi muno nuntu kinya wogwinyi gwaka kanyomba takaka kana wogwano wakirwe ugote ona wogutethia nuntu kuikara teka no tikintu bwo kutigina kyo ko kubaro barandike antu kana kadoka nini gose abuthithie bubairi kana bwika kundi kana bau baku kurumwo kwenda kurungi utikwenda na ndi antu agu kuigwa kwino rito bunene muno ukona na ndi utugomba kuthithia no ngokire na ndi ukire obategetio u uthugani ura bobongwa paka akwira bucoke bukarende gurukairi wije ubere nandi kya tukiseka antu kanini kaka kareo tone uri ukathithia ketha nikio kupuketha bwirwa nuntu nandi antu akwirwa bwina magambe gitari onde ukabane kanya uwatanirite na community ria bukugwaraniria ni ukwiwo ugeta ugwirwa ri umathi akwenda kuthithia ka kwenda gutunya bionde ko ukakwitikiria buthithia ubukwenda nandi ukamwira nandi ugwe turienda utuye community aitha ugwo jukia kauka kanini kana no ukakunganire kenda nikenda babangi nabo bomba kona kakangi o au ana babonde batethera banganene umwe kururi ukakwigwa no ri utikwigwa endo tukera mwatho nuntu no watwete bonde utiutu komba kuthi na tutiomba kubata katukakara nabo bakendio utu bakikiritie endi mono ana baba ndaka bakuretera bamamu ali baba kwija tukauga nabo kinya bobongwa ibomirie na ajuke musiario tore atigirenja no ndurira kwijire ugwe janjeji ngujuke giunyuka ita mwana kwa teto juju tutu ngwendete no ndukeja kujwa ti ugwe tujuju tutu ngitona na ntio bakwenda tujuju nagwe nguthura nagwe kinya gwe njukia ngaita mami okuri otigirenja no menye tukombote thanirio u tombo okuri lakini gwethirwa wote kwenda no kumenya ukomba kuthwa kwina ngapo aike tukuga antu au kinya thirikari katekaira muno nikenda ndiria ana baba tigirwe baba batu na ndi tukurakura indi ana baba betu bana betu taba ali betu na ndi buba kuretwa bona ndeta mwene ateta thata ici atumba kumenya kambiria na kana na igitarira watigirwe ni mukuru waku ni meke 10 na jumu gutigwa igitene riu ni bwari bugairwo miunda kana wacokire wambire kwithira ukithugania miunda ikaga watia ana baku bari bothire skuru ana watigirwe igitaririku ndatigirwe ana batithirite skuru ndatigwa munda jutiga iki ni uri ari fulani nyeke kwita kugawa ndacokere undona na babo mbombikira thinene no ntwithe na andikite wiro ndajukia ndeta na ndi unda bothurania ndabaikia kwa sibu ndabairo muntu kasunji kawe nikenda mpumba kuthomithia mwana ugu ungi otigiritwe ugu uri munini ndajukirie ndathomithia mwana ugu ari munini ndi nkurukirite ma tune ja marito sana nontu baba bagwatire kintu kiki utukwenda kunsupport mpumba otethia mwana ungi otigirwe ndakurukirire mathinene ja marito sana lakini amwe na bou ndarombe mwathani buru etembikaira inya ndomba kutetheria mwana ucio mwanka athoma na inya ona ndi ari skuru itukurukaira antu arito sana uri okumba kwithirwa atena ume kana atena muntu wo mwandi veston madam Margaret atuthuranire twete kundine kitu atukugwa naira o muntu nongi iturakurukaira mantu ne marito sana no ntuti anda kwita kwa nteto isi yaku weta kuona mukurungania urirwa mwekururo ora kwa kathugania tikawitite kugurukia mukururo ogwe na ndi ukaigwo ti ungi umba kuthithia nonga wotite okomba kuona muntu uri kuona mwe bukuyaniriria ni uri otimwe tontu tutiki kana mukuru tore otina mwekuru bukumba kusiana weru tutaruta rutoranirwe kundine keke windo andi windo tukasia untu na ndi ndomba kwitirana bakwa taitu na kinya ndi ubaitiro u inkuona teka kinya bara bandi batombite kuthithia bura kwithwa beno tutabo batsia pathithia ibo batwina mantu amarito mono nontu nandi batikumba kwina thini nene muno ni okuona musiere ogwicirio mutana twimumaria na twimumaria atia ndengi no ndaka nkethirwa nandi no tunwicire ndiethia gwete kora twire wandi kimbuga njeje kwa utikariria ku nandi ogwirio ngakumaria nkwire utikintu ugo kona ja tujuju turiaja katujuju to nandi tukatiwa tunga kinya tuye kuru itwimenyere au na twitegere muno tumenye mwana no tori ongi na ri gwinu umujukitie ari waku bomba kuhitethia teuga ko umujukitie ubeka u pandikanirite gitare bombo karania bucoka bumumaria egitare mukuru egweta kanenya ari o au mbereta ukambiria kuunde ngino ngaka nande kambiria nande koneria muthaka mwe kurucu atigitite ate ate bugi nande kenda tujukie ajukie ni muthaka kwa jukinto bibio
bionde ande rukinto bionde rito jojo tuketaho na ndia una ngwire ekuru bantu ketu kana ekuru bara bande optinde ekuru ntigwa twino ntukura kitomene na kuru nontu na inya bara be na kuru bao nontu bakumaria kaire ana bao nontu bakumaria na bao na njira mwanya muno mantu ne jaja kimiunda ibakumaria na muno itukare muno twitegaira na baba tuyukiana bonde bakari umwe na tumbio bendo umwe ma nikenda tuombo batethi na kenda na bobo bekinyi ukuruni ta bobo yetu kana ala mwathani akabadharimira kinya be akethwa ari wenka kana kewe na mukuru omba kwithirwa bakitania bwega na bekurania bwega basari njiji ngira tukumba kwithwa bekurukira endi ngupuna mabwatonyera na abwe kai bomba kututethia tukethwa twikimwe na tukakara twina inya nontu tentu bukomba kule mabunga akebutugwete mbaru nontu itukuona yebukatuthiria mantu jama nini au ibwega sana ngai abudhari ibwega nitubwa kwithirwa gwatanite na nike mubango jwa nkatha cietu tukwanarua ni ndiongirite mwe kurungi ntigwa ura withirite gikundine kia Amanda Margaret na ni Pascorina omwe na nkrukie kurubangi ntigwa bara bethagira batigitwe ni akurubao thini ira bethirite bagikurukira na tumuriungirite kwitha twimenyawe ni mantu jari kwethirite akurukirite kwa kagita ka kombe ethirite atigitwe ni mukuru wawe. Karibu sana Pascorina. Rĩtwa rĩakwa mbĩtagwo Pascorina Kathũrima na aja tũrĩ nĩ mwĩrĩ-inĩ we nĩ ndũ wa gĩkundi kĩrĩa gĩtagwo kĩa Faith Widow and Widowers Group kĩrĩa gĩa formerwe nĩ sub chief wetu Margaret nĩ gitaringa no tigĩtwo nĩ mũkũrũ waku woni ndina miaka jojo itete kujura joena mweri joena ntigetwa ni mukuru okwa na gitari unkareta ntigetwa mukuru okwa nimbonete challenges nyingi iria ntonaga egitari mukuru okwa ari moyo mukuru okwa ni antigirete into bingi sana aunde woni ndinana bana ngotigwa imukuru okwa nindonere thina nyingi sana nonto nindari nguikomiti kabisa na gutikio ndatigagwa nakio kana gutigi ntundonaga akwa personally wajukanye into bionde bure amwe nontu bwenjemu na ngotigwa ndi ninkwainda thangikire sana mwana wo thoma Wilson engineering college number 1 na nombere kuta school nombere kuma school nontu ndaikometete na gutimbesa ndonaga rira mukuru okwa ari moyo batu atura twendene nja yeje mono na tukiara na iria bwega na kinya gukua ni twatigire twenda na bwega ama ndi kuri thina ciambiririe kwijirira au isi atumire ntukwira twathiririe mathiko kiri nja yonthe kinya thira twendanite na mami okwa iniro ni twekanirite muno na twakaraga mwe gitari onthe lakini kuri antu wakinyire atiga kwija nyomba ekwa na ndambiria kuria kiuria nimbi riu atigire kwija nyomba ekwa ni kwambiriria gukirira mantu jama ingi charantere yagwa sana na mukuru okwa gukwa guti muntu wa family yetu weja kinya na siringi imwe ambera na arua nonto ana ibasokete skuru kau barere bisi kana abera kabo bone transport yeje gwite nayo turatura nkithangika mono na nkionaga gwe indi ndageragia ura ndumbaga ana bareta barathoma bwega au kinya thandia mwana ageta kiri fothia nonto athoma 5 years nindaremera kumurira bisi na arauma skuru ara nanjaja turakara nawe mwaka jumwe ndona mwana nambiriria kuthangika psychologically nindetire tu understand gwetwa kinya murogi au ndi woni nkimenya bwega ma ndimutumirio Methodist na nituma na ndi mwalimu wa Sunday school sabusibo wetu augire ni agwita ekurubonze ntigwa nikenda tukambiria ikundi kiu
rira ndetire kiribo rira bambiriria kwaria baba ingi nindaigirwe te uni ninkandi na thina nindaigirwe ekuru ntigwa ibethere bena thina inyingi ekuru ntigwa number 1 utumba kwa atori bonde bakwebagira bonde nontu nugukira kwaria nabo weja usemania na kuru bao waria abo na ndia mukuru oku euze nene mono nontu te mutumba kurungama nawe ukago sore ntureni na kethera ni janjau na ndi bakamberia gukira bonde na Pascorina ni mathina ja maingi muntu akuruka irani untu ati kwirigirite bwithira bukiumira nimene bwacoka bukethira bukiumira ti thina iriku withirite wonete ire kurubara baingi bethirite bakurukirite uhugore umwa wonire umobo kira mbona ekuru ntigo ibonaga muno ni gitara kuthomithiana muntu akeja kwithira ati na antu akurita mbesa ana ni bauraga utheri na ana baba ingi batwika antu botheri nontu nandi ngina naremere kubathomithia mwana nandi niro ri ukiwa ana bakiro ibaronere sponsor nontu asemania na muntu ina gintu na muntu uga kamwa gintu na ta mwana uga karega kurira kiri muntu kwa una ndi kira nkuromba muno ekurontigwa bakajukagirwa ebagategagira thirikari bwega kinya kiri mbasare yu digandire skethera muntu uni andiki kanali thokone kanena gintu nontu muntu no ethirwe ainyirikite na nto bate kumethera na inyirikite nonkuga ekurontigwa bategagirwa muno nontu kinya into ni biuraga na ekurontigwa ninto bikari miunda ekurontigwa bationa miunda na mwekurontigwa atigwa rira bari na akuruba na rira akuruba barabena akuruba batekwite rira basemanitie bo bateta kwa mesemanio neu nontu bera gwate banjeriku yeu nontu rorari wanja yawa kugita atia agukwa na ndi mwekuru gute kiamenyaga buruburu kia mantu janja yeu nontu mukuru wako gita atia kira nkuromba antu ba ekurontigwa ibagwiri kumenyero ja ura bibilia ekuga ekurontigwa ibagite ata ibamenyagirwe na kintu kira kirikia akurubao kinyethira mukuru we narakwire mwekuru unabwiri kona into bya mukuru we nontu enana ja unubukiwa nkiwa ndinana kwa into muntu nabwiri kuona into bya mukuru wawe na bagatiga weka asiri rira basemanitie kinyabo bageta ungi akeja kugita atia igora bakuga nontu ro mwigairwe na gitire atia nyakwire na kethira imwe kuru bakuthura no bete mwana uria mukuru akaigora bakugita atia bakuga kethira ninto murume bakwenda no bete muthakonja yeu mukuru akwite ageta kigagora bakugita atia bakuigwa nontu buri kubongi bunyereya mwekuru yitirira ati mwekuru ntigwa kinyarire ajitwe na inyereka sana nontu ateno okumutungatira rimwe atena mbesa eta sibitali teu eta andikirwa ndawa ntukone itionekana sibitali ndawa ni cia mbesa nuije mwekurura agoka gwita sibitali aandikirwe kwa unkuromba thirikari ejokie ekuruba untigwa serious kinyaba etakethira sibitali kethira bagatirita wotheri na bakae wanda wotheri kethira kuombikika ni untu buri kubungi wona ati gitari na muntu atigwa ni untu bucemanitie abangi bwathithire gikundi gitaniri bucemanagia bukethira bukiaraniria amwe kwi matu jamwe jomba kwithira jagitetheria bangi na nkuruki na atawire kurubangi baria be kanyene kaugaku batena kuru batije mantu je kutakeke ankubera atiri ekurubara bati ekurubara bati na akurubao betirwe namba 1 mwekuru ne ibwiri ko iwatithania na kanisa bwega nontu kethira te kanisa ekurubaba ingi batithura bari barungi na kanisa netuma muntu ethirwa arungi nontu nagwatiritwe nimbi ni kanisa na ninkuromba kairi kinya mwiriga chugategagira mantu jan ekuruntigwa na jukagita mantu ja ekuruntigwa na yota kinya kethirwa turintigwa tutino kia mono twina bamwe betu matuguchio
tukona ora batethirwa na bageta school twagwirwa kana uthithia courses twagwirwa muno kinya community itukwenda kumituma nguthi batutegana ritho ringi makena batiga kuona gateka batwi turi antu boririe antu batina kiene tondu mukuru kwa gukua kinya community gantejanire rimwe twitaga inya ikundine bibi bia Amerika na aja ukona ekurunti waiba kubaguliwa bate kujukua na njira ira yagirite weta kanisa ne kinya itebi tara no ekurunti wa bate taragwa na ninkari watiri nondu mukuru na kwire ndega kwire kinya na ume mwako na akirira ndi nayo na ability ira ndi nayo na ndi batu epido yetu kinya kiri family na friends ibatu yukie na njira ira yagirite ira ndi session ikuthigwo cia family makena tugatiga wa ome tugeta wa tukerwa kana tukorwa maoni yetu no tukinya twina ume na twina interest kethera mukuru kwa ate manyini ngurite kwithwa ndi mukuru wa njeria antu baba elected leaders tukwenda beja uturiungira makena iturio itwariungirire mwene Alima Mucheke and I want to thank her very much nontu bakurika na ekuruntiwa na naturagia ura tukwenderea na ndia nkuromba bangi elected leaders, the MCA, the MP, the governor amenye gwikundita giki kirio amenye kwino batukirintiwa makena china thine nyingi muno kinya riria kukweja no ambassadors makena ndenda kikundi kiu kitegerwa na njira ingi mwanya tutikajukura antu bara bangi bakujukwa no twino batu kana tutinganene nabo kwina njai na mukuru na mwekuru na batu twitwinka ile romba ria kwa makena kiria antu baba mwathani aite mugiu na nuntu airomba riria ku ntije gikundi kienu kijukitie antu kuma na kijukitie antu mero yonde kijukitie antu kana no agwa ku township kikundi giki gietu makena giti na mianka ya kanisa kana ndini ira witaga twina Catholic twina antu bonthe ba kanisa chionde tunkorora chiwe na kwenda kuja mwitone yoyo rwa ekuruntiwa na kuruntiwa iromba riako ni chiefs bara bantegete ntukwena arwa kana bakwigora nkwaya na iba yimba rombete turi antu wangi muntu achumie alithie gikundi ta giki gia Antigua ndene sublocation ire ari ndene location ire ari ikende kuruba bathina ciao chumba kwa ndriso na njire mwanya na uraikari iromba riakwa kana kugerua gwakwa irira nkona counties 47 cionthe igwatene kethro Imero county ekethro antu babo theibareti amwe na bena mutongeiri oro kubaririria ndire mantu ya county ya kwaruga in the 47 counties tukeya kwetha tukariu then Kenya yonde muzima gukethura kwina gikundi kana mwaria wa antu baba sauti yetu ikaigikana na tugategerwo na njira ingi emwanya makena na tukawirwa romba riaku kiria kurubangi Ntigwa baria batigitwe ni akurubao kana kinya akurubao batigitwe ni akurubao makena God forbid lakini akwenda gukwira tutije uyu no kantigwa emwekuru kana emwana na ndio ndenda mtu wonde amenya na achikira irato ne bya Ntigwa amenya mtu wonde candidate kwa Ntigwa uti mtu tumaga application yaku kana ari kwenda kwa Ntigwa emwekuru emukuru kana mwana na ndenda aromba ntu baba batega wena ritho ringi makena na tuinde twe candidates bama ntu jau no dia andika application kaya keja automatically na ndenda Ntigwa chitewa ora wowe wethe kwa Ntigwa kenda kuthitherua ni umpenda ugo thitheria ndira ndi Ntigwa untu bungi burempenda kuga ni kwira antu bara bena akuru bao na bara bena ekuru bao ugo Mulungu atharimite gita riri nawe menya kinya uni kwiro ndari amukuru akinti no ethai na ndi ugo nontu no tharimia mukuru ntukwena arua ndaromba wende mukuru woku ye karuju rutithura ruri omwenda ire romba riako niki nontu tukwira akethirwa atio ukamumisi na inya muno nantu Valentine ni rakurukire na twame celebrate akwenda kuromba Valentine ile rwentu kuchionde ndende family chetu enda mwekuru okute kote mwenda rojo nawe mwekuru enda mukuru okute kote mwenda rojo na kinyana baku pendete karojo rukethirwa ruteo
ureteri mubango jwa nkatha cietu ni Solution Sacco kirigo mwene biashara murimi o kawa murimi o majani murimi o nkandania na murithi o ng'ombe cieria rugura account ya Mavuno account. Solution Sacco, your ultimate financial partner.